Sanibonani balandeli benduna kuzo zonke indawo lapha enikhona. Ngabe niphilile na? Hayi mina ngiyaphila abantu bakithi, ngiyajabula futhi ukwazi ukuthi nginabalandeli abayini. Lokho kungenza ngiziqhenye kakhulu bantu bakithi. Bantu bakithi angizi ngendaba ezinhle, ngiza ngendaba nje ezimbi ezisijabulisileyo nje insukunyana lezi ezidlulileyo. Abantu basuke bangenwa ngomoya omubi bashontsha ipage lenduna le-Facebook, balihekile ngolimi lwesilungu. Bathi sebebona ukuthi ipage leli selinabalandeli abaningi kakhulu, about 31,000. Base bengenwa ngomoya omubi ukuthi balithathe lelo page ngendlela engayisiyo yasemthethweni, balenze elabo, base befaka ke odoli labo, bese babona lapho akufani nenduna lokho ebese nikubona. Ingakho abantu bazile epagini lami bangibuza ukuthi kwenzakalani, kodwa kwatholakala ukuthi cha, ngaleso sikhathi bengibhizi kakhulukazi ngise studio, ngoba these days ngiyasebenza kakhulu ngendlela yokuthi ngiyabona ukuthi umusic nihlana niwomele. Ngakho ke ngithe mina ngisebenze ngamandla. Ngakho imanagement ithe mayibona kunjalo ayisazanga yathanda ukuthi ngethuse, ngoba yabona ukuthi izwe disturba inhlelo zami zase studio. Bazama ke bebodwana ukuthi bazama ukulilungisa ipage, kodwa kwehlula ngoba leli page lalivulwe ngowayi manager ngaleso sikhathi 2009 uBongani Nxumalo ongasekho siwashiya kulomhlaba. So kubenzima ke ngoba bafune ama details akhe ku Facebook lena ukuze ipage leli balivikele or balisave. Kwatholakala ukuthi asisawatholi. Yingakho ke sesavula eyinye ipage entsha engineqiniso ukuthi izosithatha isikhathi esifishane ukuthi sifinyelele ku 31,000 lapha esikhona. Angipheli moya, so nani ningapheli umoya. Lokho kwenzakeleyo sokwenze ngaba nomlilo omningi kakhulu. Sengifuna ukwenza ezinye izinto eziningi phela ukuze ngimjabhize uSathane. Lo othi ungiphushela phansi, ungifaka ngaphansi kwenhlabathi ngoba ngiyintanga engazi ukuthi ngizomila. So I'm going to germinate very soon. So bantu bakithi kubuhlungu kodwa asikudluliseni. Mina sengikudlulisile, akumphazamisanga okokuthi angeke ngiqhubeke ngiye phambili, sengiqhubeka ngisiya phambili njengoba ngishilo nje. Okumnandi ke ukuthi mhla ka4 September sine show eClip Abattoir noKhuzani laphana. Ngicela nize ngobuningi ngemva kwesikhathi eside kangaka singekho sonke. Ngithemba ishow lena izoba mnandi kakhulukazi, and ngininxusa futhi ukuthi niviewe izingoma nama